Kubor nakaslem jong nongsan hima. General Secretary Kashnong Maulai Putmuri uba El Ningnong, Ulaong bau MLA ka Maulai uba process di Saukme, Uday real politician businessman, Ubalala Shishaban Penpau ba utrey, Bat Shakri nakbenta upat ba. Bat ka ba ula kular Maria Job House nem arhajar khatpara, Ulala ban pen urlong bat ban pen nakbenta ka bed ka biang, Jongka constituency hi barok away. Alor kini kijing ay iba ini kemat ilawara siaka wagadar yaki pratili kidong balong santo ajar manakadong bat total kalong saula kini kapisa kaba iba iwana patang singi kete iba ila kular untuk kapor ba iba bes ilong orang maksino dan rei nakadal jung kubit kat kendai kini kagam kala susuki no kuntu dan rei gai kebaiba ila kular bagi ila pun urlong ya kijipta gaji kula jumi kendian sepang ba ngagwa ban penpau ne kapor bahaka hadir bila job ya ketua election hau arja kakra tangan siteo malayo igarisol ila lumlut ya baru kirang maksnong ki general secretary jong kasnong jong mulai pelun berkawai mulai donor hantai ha politik hol jong industri politik but hak tu kasih akan mau saya ketikran juga pelong ba hoi hak tu kapal ada form ke government ke kongres ke parti ke bagi job semua syu kapal but nak but ilai sulong no tang kum tahu idon hak kalian persya andai hak tu ketikran tu kasih orang lang adon hak kalian persya ngan proof my ability ma lang adon hak kalian persya kanaro ngan yakun duki dukai pangan keren sebagai government makam day wala kumdan kalian secara baki ege goro kijing bentoy ki development kamulai nomdo sisa ila tri sistem bat mangkas ni goro sistem goro sansnam mata ajandon hakikat kubur pini baik ya kijing tri kam jing ba tekumbai la ong mana ada ubleng isnai intang betang yang kini kam bat ila ong ru la do blay usai betang kini kam bat ngani cica khtir ko kumbabat kuntangin on tiba akini kisansnam labat ta kasyong sahangi ki ba ladangi dang ibet la do blay dang ibet ngangi skam ngamat tiri ba iba ina patan nomor idesha to real politician the businessman politician pi ini isni mata politician bun businessman Rai nganut man sakhi yang dikapur mengan kerani ketika bahwa MLA jungi nado ulong nado sunam ceja kena sebab kena pra desa tu real politician barung yang ditliuk sa di kasno mulai hi berkawai ba pek ya ka jot ka pay semula kiwan ko si daba nakaliang competition si sin ya to play kini kijing no senyang hidupi mana kalian komiti berkira kisah yang berkawai ni kebak teruyang kinyo komet kepat bersyat kebaklan mau play unang ai sufi ya ka jing sampang ka jing start kadang bagi nang la ban trade kamha susu namata kasnok kumuri bat kunjuru ya ka mulai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.